abakwenzayo lokho nabanamandla okwenza lokho noma beyakhona uma bakhona isicelo sami ukuthi abakwenze ngokuthula uma bekwenza kungabikho abantu abafayo kungabikho abaza kwenza lokho ngokugaqela ukuthi bayodla lento kuthiwa looting thatha impahla zabantu angabikho umuntu oshaya umuntu ngingakho ngithi uhulumeni akangenelele to make these people asebehleli la bazala ingane benza yonke into ukubenza babe right fana ngabe kade lento ilungisiwe lo mama nje olwayo manje akulelo mama yedwa uma ungathatha uthi ungizwe or ubani lo lamthakathi ubani uphakela umthakathi or ujabani ujaciza ubani uJensita Mangobese or Mangobese akusayena lo noma ngabe ihlala la eGoli uyozwa kuthiwa kuluwe ngapha kolokhuza abantu baxosha abantu engekho yena bangekho because people are angry they are angry for the president othulile belahlekelwa izinto beshelwa yikho konke ngabantu abayekwe uye ngabomu bangena bengenamaphepha and in the very same time labantu abangena ngokunganamaphepha mase bexoshwa ngendlela okungeyona nakhona futhi sekuyinkinga uyabona ngoba they are here uma le uyakhuluma yena kodwa malume sikayikhulume kabi afake into ezithiwa xenophobia athi khona abantu abasinophobic kanti ufuna kumalema